Lympung ialehkai badminton. Kabalatip kum ka 15th inter-school cum District Open Badminton Tournament 2024 bala pyniaid da ka West Khasi Hills District Badminton Association kala poino syakabakut bat la pynhap pyrda da Bah H.K.Thabah MCS ADC West Khasi Hills District. Yakane ka Lympung la sdang hakahndri tarik Nailar 2024. Kiladon nyotli ki skul na Nongstoiñ kibalawan iashim bynta haki jingiakhun singles, doubles, mixed doubles. Ka Nongstoiñ Public School kala khur ya ka nam lahduh bat ka team bakynsai best team haka liang ki kynthei bat ka Anderson Higher Secondary School haka liang ki shynrang. Gilbert, Mamak, Berman, Ringkat Dol, Lahduh.